Teh, bang, barang ready enggak? Udah ready banget dong, Bang. Oke, kita ketemuan tempat biasa ya. Oke, gua sekarang OTW nih. Oke, siap. Gue ke tempat ya. Kek. Saing mah, gimana kari itu ya? Oh iya dis. Mantep barang yo. Nah, kemana dia? Saya sapuan tak gitu empan. Depan aing ngomong COD amun ditipu gebugan ku aing pan. Jeung sapuan pan ngeunaheun kitu mah pan. Aing pan diga. Nah ya. Kan kieu pan. Aing bisnis COD ieu jeung budak yo. Aing wah minta tolong ke dia, antar aing ayo COD-an. Ngomong COD-an yuk. Saya beh. Ih, aing COD-an kalau pakai sepatu bot. Mau ayam dicerkalan ke bapak aing. Nah, sendal keramat. Beuh, keren. Sesalin heula aing mau lendah. A few moments later. Iski main misterius ke. Tinggal nyaren jelema aing ye jeung baturan aing ye. Jadi aing bising itu kayak anu baturan aing dibacokan jadi itu mau lendah ye. Mang jelema aing. Tah kena gue senang baturan aing. Jadi aing bising itu mah duaan aing sorangan. Woi. Nah, jangan goran aing, kos nubag duit bae. Bang duit mah dia, antara yang behel hayu codean, sieun aing sorangan bae mah. Ayo. Ngad, orang ke sawah yuk. Orang ke sawah nakinan. Orang ulin bae. Ya soalnya mantas dibuat masuk kayak transaksi kejelas. Oh, ayo urung. Ayo ETW ya. Yuk. Awas ta, jebet cek eta jalan. Cicing dia, udah seorang cicing dia, nungguan budak datang, codena jadi orang. Oke. Tapi orang yang nandi di langtung bam diuk di situ tuh. Ayo. Kek, pan. Pan kaing amun ngetakan barang ke budak kok. Kayak amun ceng pan ke budak hargana mahal gitu kan yang dimakan oh. Dia ngomong, "Oh, bener mahal tam soalnya bagus tam barangna gitu, ho." Iya. Ayo lempang yo. Kan kunci mulut ya, ho. Keren pan. Itu budak tuh. Orang itu tuh orang kata lain orang, ho. Budak, orang dah. Nah, gue. 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 Nah,
Ayo. Bang, mana barangnya? Ih bang, barangnya lihat dulu ya, ini sesuai harga. Ada barang ada harga. Ya, Bang. Kawan. Tuh kan, jika nggak ada transaksi itu jelas. Oh iya. Suju, orangnya kudu kumain ya. Kewan, Gimana dia mau barangnya? ke petasan lain. Nah, jalan yuk. Menarik sekali ini. Yuk, langsung dah. Gue transfer aja. Cepat. Udah masuk ya, Bang? Woi, woi. Berjaya. Tuh, barangnya. Ayo orang tong. Ayo. Yuk. Ya, buat penasaran ke barangnya namanya. Oke.